Kila itina wa myaka itaano enenthi nimalikaa ileveni na kusakua ndongoi cia umathukuma nayu usakuani munene uinyungiia ateti namo nomanevanga Nthini wa Livoti itu ya Mwanya Iulu wa Kiliombunge twikunikila Iliombunge cia Changamwe na Likoni Kauntini ya Mombasa. Iliombunge hii kila kimwe kina wondi itaano Nthini wa kilungu chambe change wa mwaniki witu wa mauvo kuma Mombasa Angelina Muse nunenanisie na enenthi na ala mweleisie undu mathukumitwe na wingi muthemba wa ndongoi ila mekwenda. Ya Mombasa yena akuni makula ngili maana dhanza tuna 12 maana ana na miongo kenda na atano na vala isesese au kuni akula ni maana kenda na miongo 3 na 4. Iliombunge cia kaunti ni dhanza tuna ila ni Changamwe, Jomvu, Kisauni, Nyali, Mvita na Likoni. Nthini wa kilungu kiitwe thwa tuisisi ya utongo wa Iliombunge ili na ila ni Changamwe na Likoni. Sub-county ya Changamwe yithi wana ward dhanza tuna ila ni vamwe na airports, Portrees, Kipevu, Changamwe na Chaani. Sub-county ya Likoni yina ward 5 na ila ni vamwe na Shika Adabu, Mtongwe, Bofu, Likoni na Timbwani. Kilunguni kiichambe cha Livoti iyi mwanya twithwa tuisisya enenthi undu makuweta ki uthukumi wa utongoi ula wivo na ethwa ni mathukumitwe undu violate. Number 1, maundu ala meuneno ma kisiasa pa Mombasa na muno kuya teumete Changamwe ni twithitwe na mbunge ila twamulikasya kivilani nundu ai mwalimu ni tuona mwalimu yuvi ndani yakatutethia na ni twikalite na mwalimu ta myaka 10 ne bindani cionthe ni tuonete o maundu lakini ti ala twenda kana twesilasya utona ile atona ututethi Changamwe. Number 1, kuya Changamwe andu makengethawa na basari. Basari ni right ya kila mwenenthi kumana na serikali. Lakini andu maneo basari na maikengethwa na kabasari kanini ka ngili 3 mwaka usini wa thela. Bara muno sana. Mbewa alama kumathamini andu maku masya ithi tukitakuka. Ithi tukirite kuka. Kwa umoni maku na tuende chochote na tuketa chochote twisa kunengwe. Ola mbasa lizioka, sio mbasa lizioka siuka andima kuni momosa. Idi tuyesa kwa twinengo chochote kitaopata. Kwanza unatoa biko bisiri ukitaulunjwa. Hii tutendoza kwa uyu mstongo ya angalau mukamba wapa. Angalau twende tunathina katuka na weba kubi. Tie tutotagwa tu masakwa kwa kitao maitwo na twimona ingi. Niwo kana ndongoi ila si ivilani ni muthukumite mwenenthi kuyanana na undu cia mathie ila cieta cia kula mwaka ni wa 2017. Utongola twinaguo wi Changamwe pe mondo mengi tutekirwe tanda ma Changamwe atamba yake kamba undu atose katika ofisi tola wi Changamwe wa ula wikwo akamba twinengetwe mwana wa mbe katika ofisi usu. Yu maundu ma siasa ba katika kisio kiitwi methia wa mena binya muno na nimoka matwi yote ithia andu mauma kuya Iulu nundu kulingana na mutumio yo ndu wanena kuhusu maundu ma maleu chao tunono masitwa mayoza lakini beki ndutukesonengwa maundu makiwo kitheu mawethi ululiko matheu na myanya ya mauya kwi amuika no aweta kwithwa utemwe anesi undu violate enenthi ama iweta kana vena wailu wa ndongo ila makuvikia kunyuva mwaini wa nyanya kuthinikia mavata ma enenthi na kuwete maendeleo isioni. Public participation na kuthukuma mwenenthi kwa misingi ya kusisya kimbaini undu umwe na ula enenthi ama kuweta wika athiite muno na vala alama tethekani anini muno. Upamweno nitikwenda pia kabila ile ingi na siokie nundu kuya ingi maokie na muniti kwenda pia matambulike na muniti kwenda matambulike ona andu ala mekalao ku the indigenous people pia o ama kuitwa mijikenda ona muniti kwenda manengo kipaumbele ti kwenda yumi saade katwa omusi kwa mundu ti kwenda tende ikanenga we mundu umwe utongo wa kaunti ya Mombasa ni sawa lakini nikawina thina twanthie we kuma kwangabana wina thina nunda kweza kwithia ila bwana njo walikile kibilani kinu cha mpenda consider kabila cia andu mayuru a consider atwala mava na niwo kuona oyu pena thina wasise katika nomination cia ODM kwina kau ni kwisa kwithia eka kwendo cia andu
na nuka ila edhan kwenda kibila cha ngabana asiasi ya mundu la wina ODM katika wodi la katika wodi ya Likoni ezija wodi mbovu ela mundu wa ODM nengania timbwani hivyo katika wodi sionde nenyo ukeza kwethia ona andu alangi meko kuna kura magethia mena thina nundu waza kuya andu make na andu azu ala waza kuya mali ka uongozi ne akathukuma na akundu kwenda ukeza kwethia yu andu alangi mabua ura matena na kiongozi viasala na utanithia wa enenthi uvalukite ni utongo imuthuku matha mambu mabiashara mabiashara kwa mmethia yuga nyini teta mungu kai ndeza musumuko wa nusue ndina mbeza ona nuwa mungu angala na ngeke abike ngeke sikala ndina mbeza na ndiza kuja mundu akunda mbiti afadhali mundu mbiti afadhali mukamba nukukuya ila twasa kwa kiongozi twithe atweze kana kiongozi twa musakua na nikenda withe nwathi utotetea na nikenda tithia nitethe atishia keki na izionze iko keki lakini bande no nikendu kana petu chiona ithia nitikwelewa unyuvani ni munene ukite enenthi amethiwa maisisia cha ukuma kula kwi ndongoi ila makovikia kunyuva na kwa kitumi kiu tuyasiali this time we need a change onotondo mungu ono maandikito kutisha ndini change must come this time na unity ukwenda mundu ni monga mite inge bani tuomona ona ma community ya Kikamba ni monga mito wa inge enenthi va Kauntini ya Mombasa ni makuteta kana maundu ala maathiwe ni ndongo ila si ivelani mayavikia kuthinikiwa kuvikia yuyu tuko mane kilunguni chake elengi kwete ateti ala makwithiwa mayete ivela kivathukanyo va Kauntini ya Mombasa kuma Kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose.